Kwakunentombazana uma wayengixoxele ngayo umama ongizalayo. Lapha ePhakameni. Uthi intombazane eyalapha ezweni lakithi. Uthi intombazane yayimthanda uShembe ngenhliziyo yayo yonke. Le ntombazane uthi umana yayigida. Kwakuthi mayisayingenile esigawini. Bayazi bakudala ukuthi kwagidwa kanjani, hayi nje manje phela kusefana nakudala. Uthi umana wayibona maye phambili ikapsela uyibona ukuthi cha uShembe imzwa ngaphakathi. Mina ngiyamuzwa ngaphakathi. Nginawo wena umuzwa. Walo umuzwa wakho egospel. Uthi uma le ntombazane babehlala bonke esipholi. Wena ntombazane igoduke ibuyele kubo ezweni lakubo lapha eMkhomazi. Uhlale le ntombazane eMkhomazi. Uthi ziningi izesheli zehlukahlukene izesheli. Uthi ngelanga lithize ngelinye ilanga kwaqhamuka insizwa. Ithi lensizwa mntanami ngiyakuthanda ukuthi wena uyovusa umuzi kaBaba. Unatabana yayiseshoqala yathi mina umthetho waleli bandla awuvumi ukuthi mina ngigane umuntu ongalona iNazaretha. Wakhala lensizwa ngiyakthanda yasho wonke amazwi yayisima le ntombi eNazaretha yathi mina umthetho uBaba ngeke azamukele isho inkomo somukele ngakho wena. Usumukele ngakho. Ithi ndoda yakangcobo lapha yana eMaritzburg kaMafunza ithi le ndoda iya uNyazi LweZulu mayifika uNyazi LweZulu baba intombi zami zigane abantu abangakholwa uthi uNyazi kuye uthi pho angenzeni mina uthi angenzeni uthi uvumela izingane zami zihambe nobungcwele bami. Uthi baba ngenze njani uthi nami ngeke ngikusize ngalutho. Uthathile ingane yami yodla ingulube. Uthathile ingane yami yahamba. Yawubasa umlilo yapheka amatiye ngesabatha. Utazi. Uthi mhlambe sobonana kwenza mhlambe ngesibonano nalo ngane yakho. Nkosibusise. Lengani yayisenza isimanga lengani yanqaba wayesesuka lombhemu wayesehamba lombhemu wayesongena ngakwenye inkosazana engumzala wayo lensizwa engalo Nazaretha yafika lensizwa yathi ya mzala wathi umnyaye uyambona uSibanibani wathi wathi ngiyamthanda wathi wathi wena mzala ugundi imunqulu nje ungathandana kanjani ungakhanwa kanjani unoyibamba wathi mzala ngiyacela mzala wathi ngiyacela mzala uma ngathola le ngane uyobona mzala into engiyokwenzela yona uyabona leli phodlalanyana uyabona le nto engibophe ngoplastic encane kangaka wathi omunye ngiyayibona wathi lalela wathi masenidla uyithi nje endleni kwakhe yeduka ebusweni bakho mihla yonke yeduka ebusweni bakho
Kwasekusayilanga wasemtshela wathi uyabona ke mzala wami lengane seyingena usathane lengane wathi uyabona ke mzala wami kuyothi kunomhlangano esiwenzayo thina sizintombi ka25 kuyothi wena emini ngomhla ka25 umhla 24 ufike la ekhaya nalento oyiphethe uyaphuma lensizwa ngathi ngiyabonga mzala wami yahamba le ntombi yahamba kashaya ilanga ka25 wentombi yafika yathi ngicela ukuqalela phansi futhi uyayibona lento wathi uma uyahenge uyayibona masenidla nje uvile nomfakele noma isetini lakhe noma ekudleni kwakhe uzoyivuma lento engisho ngempela manazaretha kwashaya isikhathi sathi masishaya isikhathi ngempela yahamba lafika ilanga wayenza lento kuthola ngani wathi mayisayenzile lento yabonakala isimthanda lo muntu Jeremiah 31 yabonakala semthanda lo muntu seyamthanda ungibambele kanjalo 31 sofunda u12 wakho yabonakala kwashaya insuku thwala insizwa yayisibuyela khona ingani sokuyona esifuna lo muntu sokuyona esifuna lo muntu yasuka insizwa hawu kwaba kuhle impela yahamba nengane kwenzeka yonke imgilingwane yasuka yabuyela khona yabuya yayiphakameni uthi uma yathi mayifika khona ephakameni uthi bathi bekegcawene ezinkulu ukasho njalo uthi le ntombazane uyazi kakhulu uthi mntanami wathi mayebefika egcawene uthi sasiyazi lengane ukuthi lengane yayigida ngoba sonke eNazaretha siyongena emasangweni akulomuzi wasephakameni ngokusina amen uthi yashaya kabili kathathu yabonakala ukuthi iyacineka yasuka kwahanjwa yahlaliswa phansi kwesihlahla kwahanjwa obikela iNkosi babilanga yathi mayibikela iNkosi babilanga baba nangu unozibanibani thi iNkosi langa yayisima ngenyawo yathi ubani unoyibani wenze njani wathi udlila isono wathi udlila isono ngimbonile esidla wathi mthatheni nimgoduse nimuse ekhaya bamthatha bamgodusa wayekhaya wathi mayifika ekhaya wafika ekhaya washona uthumana kwahamba isikhathi sathi masihamba isikhathi eNazaretha bafika abazali bakhe emva kweminyaka u15 bana bafika abazali bakhe bafika bathi lana unozibanibani ubonakele akangenanga ezulwini ubonakele kukhonto ephuma emlomeni yakhe ithi iNkosi langa wengeke angene ezulwini ngoba wendlila isono uthi umbuzo ubani wendlisile isono ungabe uphatha nokuphatha isono esibi leso uphetheni manje alikho idosha oliphethe ithi iNkosi langa thoya isibheka magumbamana omhlaba yathi mayibheka thoya yabuya yathi hawu ngiyambona unozibanibani kodwa thina boShembe sesimgezile samfaka ezulwini makabonga uShembe funda